Kakong aljiba renja kabadai ka kertong jong ka Trinamool Congress kabanya aireng ya ka election MLA arjar apolai na 17 North Shillong constituency kala pensyai pajba halor ka skim wikat kaban ai jingarap syejar tingka sibenai na kamenta kilong kemi ya kabala plait pajba na ka mamata banerji kakong aljiba haba pensyai halor ka skim haka jingalang penskam ya kinukit kam jong ka maulai mahila Trinamool Congress ha maulai politik kenik kalong baya ka skim onsa petrikam lada ka parti kanwan haka bor haus nem arjar apolai. Kalau orang bakal nekas skim, kalau kum kajing kersian ya kayo kakot jong man iwe pu iwe ilong kemi, barkin sayo syejar sibenai, bat kat arajar kasisnem. Hari ya kan nekas skim, onsa petrikam, ladagi pajba aki ai kajing kersian, baka parti kan yo bantau serkar, hawa arajar arpolai. Nekas Trinamool Congress kadai parti kaban dalam kamat au arajar arpolai berform ya serkar kajela kajongi pensi I kajingkela. Pilai I bun snem kiwe ki parti kiba la judan hak sarkar kim judan ki manifesto ke jongki kum pakalong kane ka parti aba phifai sa TMC hapdeng ke jingwan yo ke jat jong ka chairperson jong ka parti ke jongi ke Miss Mamta Banerjee kalaluan siya ka scheme ka bakhot ka wikan kane ka scheme namta kilong kami jong ka jelat Meghalaya Barok koy long kami balong eligible ibala kanyo yang kadi scheme kadai iwe ilong kami na long year mud ibadi kli tu haba pila kan na try pon pirung ay ipilaya register kani ka scheme ka rekap na do iwan lada pila kan ay ka jingkershan yani in poi haka thong in poi haka bor in form ka sarkar kani ka scheme kalau income support kamut khamtam yang ni kilong kami baduna hakayo kokot kani ka scheme kala ai ka jingmen koi shibun ya phi kilong kami aba phitip kami yo shishi hajar shibanai kata kalong ar hajar shisne abangin phai pat ik scheme ki bakiwe ki parti kile kimnut ban ong ya phi unre kin thong ya phi unre ka ka parti kalong transparent abangi pai yo pibu kajing kili kumno ni fili ki registration form ya kadi ka wikat nyimpan bank account itu baru khoi ngin sale ala dei ka bor abang la wan ha ka bor ngin sampai ya ikita ki baro what ju shakti but what ju pensnap ya ka khana jono kila ban ong pa ni shupin be ladangi penbe kila shupin be dang dang tiet ka bangin le kani ngin le ka tai henry ka party Trinamool Congress company yang kam jam mani ki baro apa bi pe ni launch ka scheme di launch apa ni launch ni wan rak sabut chapi bagi don nakaka kabalo ka ATM klaso tu la da pi register ka tu WEC isa tho I number hang tu da bi ada ya ka tu pin tho si keteng jobi ha pat show number 96877 96877 haka jo ka por uniu ju number ukandai ru pra nyo kandai ru pra nyo hila ka skol but I haka chikshan ya ka Trinamool Congress ha jilla ka jogi nang palasya nang ne na maulai constituency in dala declare you candidate ujong phi bagiru nyo ban kershan bangin la kan koi syak takat nyo ban benjok yo jogiru na po maulai constituency Arway dari Chief Minister Jong Kane ke parti ke Jogi kala inaugurate yang Congress pasapok Kolkata kada burong yang kata kanyam kestan ke Jogi habang ni ikumi kita ki leader ni burong yang kanyam ke Jogi jinglong jingren pat ke Jogi ni dei bagi persyane kita ki leader namade kum ka Mamta Banerjee kabalai ka fight ya ka BJP na po center habang ni bhai pa ki leader ki Jogi haka jela ke Jogi Idan kamu ni baca Dr. Pukul baca cepat kiwi pun leaders in the badan parti jadi kituru ibayek should have namentah ke